aha mukoro gwo kurundana sente zo kombeka hamwe no kundiza ishomero rya Kava Primary School mu Kizoba eryatirwa umuyaga enyuma habicariza behanangirizibwe kufayo munongo kwataraho amashomero gabo hamwe no kushomesa abana orgeroni ushomesa umwana nyese umwana ubwo umwana akaba aramubuza ngo sente zakushomise manyoka gabo bazirire kavuga ine abana binji konka ebizimbe n'ibiki kandi rero kizimbe cyagwa bona twimutse kindi cya serikali asobumuze kugeza mu kimarire ubwo murango rwa Sane Education Sane yizobeke bakora abana ushanje mu fasiteri n'abandi ushanje mu sakere kandi tweterekanise kare risiya kitandikire kare abana bitu barije twetebekanise kukoro kusinga rasiya Dan Mugura karchiko bwanyuma yo kwataraho abakava Primary School mu Kombeka agarukire yayeterana n'abakajunju Primary School muri Cyabujimbe kandi uko naba bakwatireho mu Kombeka nukwe kushaba baziro tamara abana baba masiko P7 umwana wa P7 no yakwata tungire first grade utamushimo tamugambira kubi no yatiya mu English mutiya mu D1 ona social studies na Jalata which could supporting ati Kajunju Primary School kari gishomero rya manu munongo myaka ya kare kamashomero nagwo mu Cyabujimba minja gwo mu kagwa Kajunju ngiyo ri gacana ngigagazire kari n'abana binji konka hakwiho butahunduza bibina abo butagira amashanyarazi ushomero kujya unurebe kaje wareba na heru kiretara abana batakunda kushomeramo omugana makora ba Rotary Club of Arkwright sita barukushanga mu Kampala batongwize uhuru yo kunduza ishomero ry'abarema area Isheke Unit for the Handicapped Primary School erukushanga mu Kabwohe erukuza kumaraho miliyoni 250 Timaisa ngonda kuhindura kintu. So we are not here to do one thing and go away. Tuenda kugeza kureba ngo ukutushangira ishomero no kutwarisa yine kapati emtei to abyarege nani bashaba ngamani mukongere mumurebe ngempiyagera ki. There is no reason why we should bring these people here. There is no how we can bring those people here and they put something and we can't see it the day after tomorrow. Enyuma o TV West kakwereka makuru gishomerero kuri yabire ryo mu Mberambi nuko abarotare kwimukira mbaka hunduze 25 okombeka nayikondo okombeka hamwe no kutereza imhanda y'abana binoberemo kurabya mu bugari hamwe nebindi aryo ko haskana abana mwareba no kandogo nabazayo ahabo kuba bari ebo abatakuzaye n'ababo bugari bo or blind na kwataka jirikana nakakoneke abandi bamwe bembera yeretera music kuna nubwo abarotare bahireyo buyambo ubwo mutano konkishomerera n'cyeraraciriza ubwo mushija ayine myaka 18 konko kubaho kwe ya kugira ngo nashoma ngo atunge second grade ninga third grade apana nabi yakuba fourth tarajitunga konka we echa kuriyo nashoma no kumekinga shwangu yamanya ko arature na bagenzi be abashomesa mwenda kurebera abana babona basakwa batakuwagamba ogumiro umushomeza witu icyo twumushashura umushara mukishomero tigitu turi aidinga amakoraga gasha Onesmus Ndyanabo na Michael atwakire.